Habapai siya Khynnah Ialehkai Wrestling hagajing Ialehkai jong Gelimpung Second Northeast Olympic Games Al-Hajar Al-Fuad kilalong gajing sarong ya kajela wala kidang day kibadang sedang bat kilala bankur hadun rutuli takma habayakran bat Vice President jong Megalia Wrestling Association uba Isaya Karmoplang ulai itu balasna ya kani ka association simit bat Khynnah Kiba bonhi Kiba Ialehkai kidai Kiba Ialeh ya mixed martial art kani gajing pengkre jongki na kabentaban aireng hakani Gelimpung ru kalong tang hakini ki atayo sedang ke Northeast Olympic Games. Jadi berkat buat kini ke wrestling. Jadi nak tahu bah kini ke Northeast Games, Northeast Olympic Games. Kita syatang kan real teliki disciplines. Te kini ki senjuk baru na baru ki jela. Kia ong bah dan kam bandan ka weightlifting buat ke wrestling. Te haka jingkir ki niat tahu kini ke Wrestling Association of Meghalaya. Di Iba John Karsien, Iwan Kendu enga yang ba ni habdon kene ka Wrestling Association namar ba klem ka association minum yayo ban penlong kene ka jing Ialehkai ha ka jela jing na benta kene ka Northeast Olympic Games. Te kala sulong no si met ni sa kene ka association. Dadap ketupat ki Khynnah ki majority jong ki Khynnah ki Ialehkai ki Khynnah ki Ialehkai mixed martial arts. Te hakani ka jing Ialehkai mixed martial arts ni Ialehkai lu paro ki jing Ialehkai combat te ka wrestling ni Ialeh hi kandia te hakini ki artayo ya khat yu wrestling coach na po Manipur ude u ba pass out na ni na Patiala na sai ude u sai coach te hakini ki artayo u penkela yakini ki Khynnah u ai yakini ki techniques kandia bekin yo ban persang ban Ialehkai ni kan Tegi Khynnah jongi kimpat ju Ialehkai kani kadi kasir ka benengkong hi biki i kini ki wrestling mat biki kejat halor ka wrestling mat te kalong ka jingker khupat ka ba si ka besar kete ka ba si kata ya namar ba nyayo ban khur hadu hendri teli ki medal ki bronze te ngi hab Ialeh persha abat ki baro ki jela ki be sim benta kidi ki bala long established lupa kena ke wrestling dan daya perkat kata ka liang tinggi dang dei tang ki khulung ki berang sedang par tinggi yo bancin benta tang ni ha ka banengkong ngia ong balada ngiyo tang kawi ka bronze medal ngila kemen te ngimpoi perkat ba hadu hendu di bronze ngiyo te ka jing ai kublei te ka dei limba i ba John iba initiate akan ka Wrestling Association bat kunju yu coach ahe bam bawan na Manipur mau la long prolog bat kini ki Khynnah jongi la melen bat ki hadu bo mau rum tre li thai su sa jela la jong la kwa bandan be yang ya Meghalaya bat ni kani te kala long kum ka jingbat sembai kan menta te ka shang hani menta ban nurture mo yu sembai nang ba nang ni sakman nginang ya menta ha ka ba nungkong ni dang ngin patlong organize ba ki combat sports te kum ka mixed martial arts ni aila di Khynnah ka ni pe hakano ka Olympic game ka ba ki khamdon interest ni aila ya ki bekin he kin san to ka ni support ki yang to te nang ni ka kalam tang ka jingdat simbai ka menta nang ni ka shom hani ban perhe pensan ka ni simbai itu kebetulan yang ini pun ini taknya amaroi kira jadi kasiru banyu aban ini dan banyu nila tu berkompet bercibai-cibai so sekarang ketika first time yang ini di Badena Meghalaya ban kompet poker wrestling Olympic ini pangkat wrestling tambah tang bukan masuk anak bukan sa ini untuk tapi ini don kita ki non katalan kami don kampat sahabat ini guna pula kita ini itu tadi tiếng trong á thì còn được có cái đây là job là category 57 này gọi là one thing cái way còn là cái sự là cái thông tâm cái way thì anh cái chân là trong 4 judan đấy và wrestling sedang đấy so kalau cái way và cái ai sai ni anh ai platform thông tâm ini Khynnah kejela jong long hantam gini jong generation ini ka bamenta yo lat long di pai ni do siam bam shwa ki pa jan pa ni ka jinjari ni so kalong museum mo shade na hantam government jong ka Meghalaya
ya ini ka kalat mah ini ban ini ban Ialehkai bang ini semat itu so tolong kawai tolong long jing ai min sim Kiba itu tentang ini ban do jing temen tadi ke sini long ini ban ya semat mah jing ya ni long mana kisih dan ini tambah ini ban di top I competed under 53 kg. I won bronze. All thanks to our coach and thanks to Meghalaya team for supporting each and every one of us. Thank you. Macam you want to make a weight category 59, but I go you play because I go in a Ialehkai. I like to do something. Job. Kiba Kita cuma di bandar Starting Group. Fight aku weight category 55. Ito ning shot I go you play try kan rat lah ko yang halugan ni kalat kan yo compete. Bronze ni kapan dia bahaya kan ni yo gold mat. Ialehkai dan kami sudah kurang kat jumpa jam pusat. Kami dah yo train bahale. Ni dan sampai ni dan First of all, like you said, this is the first time Meghalaya they're doing wrestling, and moreover, we've trained only for less than 11 days, and it's very brave of us to come here to compete with experienced players who are all majority of them are national players. So it's a brave step that we're taking, and if only wish we have more time and more support from the government, I can definitely assure we can definitely bring gold in the next Olympic Games. So just wish us luck and send your love and support. Thank you so much.